prepoznali važnost ovog našeg projekta, što ste svojim dolaskom ukazali privrženost o našem projektu i ukazali čast našem večerašnjem gostu, Sejid Efendiji Kavazoviću, kojeg smo mi najavili ovoga puta ne samo kao muftiju, nego i kao kandidata, jer on to jeste, kandidata za budućeg poglavara islamske zajednice, za Resulemu islamske zajednice i govorimo, dakle, evo, sasvim iskreno i na temelju objektivnih činjenica, budući da je naš komitet imao 11 kandidatura, on je, ako Bog da, i budući Resulema. Ja, evo, prepuštam riječ našem večerašnjim gostom. Zahvaljujem se. Euzu billahi mineššejtanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Poštovane sestre, draga braćo, selamu alejkum. Dozvolite mi naravno na početku da vam čestitam ove mubarek dane Ramazana, da zamolim Allaha dželešanuhu da naše ibadete u ovom mjesecu primi onako kako on prima od svojih iskrenih robova. Zamolim Allaha dželešanuhu da nam da snage da naš iman, naše vjerovanje, propitujemo svaki dan, da to unapređujemo i da naravno naš duhovni život razvijamo onako kako će Allah dželešanuhu biti sa nama zadovoljan. Isto tako, dozvolite mi da čestitam današnji dan muslimanima, vama ovdje, ali muslimanima općenito. Kao što znate, danas je Bedr. Dakle, važan datum za nas muslimane. To je na neki način ta razdjelnica koja je odredila ovu zajednicu i uvela je u povijest, ako tako mogu kazati. Od Bedra na ovamo muslimani su snažna zajednica, ma šta ko mislio o njima i ma šta ko snio o muslimanima. Bedr je bio naša razdjelnica i pokazao čvrstinu ove zajednice koju je formirao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, Allahovim izunom i objavom koja je počela u ovom mjesecu Ramazanu. Želim vam čestitati ovaj dan, posjetiti vas na njega i zamoliti vas da uvijek poruku Bedra, dakle, kao muslimani u sebi nosimo, da je ne potiskujemo, ona je za nas jako važna, jako bitna. Ono što želim vama ovdje, o tome je Mustafa već kazao, uistinu želim vam čestitati na ovim tribinama, zahvaliti se Mustafi, Medžlisu islamske zajednice Brčko, svima vama koji dajete potporu ovakvom jednom projektu, da se ovdje u Bijeloj džami, kako to naravno ovaj naš lijepi grad Brčko i zaslužuje na koncu, da imamo ovako čvrstu i zdravu zajednicu. Mi možda muslimani imamo zajednica koje su velike, ali nama treba, braćo, biti jedno jasno. Male zdrave zajednice pobjeđuju. Dakle, nije važna veličina zajednice, važno je zdravlje zajednice. Da li je ta zajednica zdrava, a mi danas kada o tome govorimo, naravno, Bedr nam može biti, da tako kažemo, dobar primjer povijesti kako jedna mala zdrava zajednica, dakle, koja je nastajala oko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, može odgovoriti puno većim izazovima. Dakle, i zato ako plediramo na zajednicu, na džemat, pledirajmo na zdrav džemat, a ne na veliki džemat. Dakle, da džemat bude zdrav i da džemat može odgovoriti onim sudbonosnim pitanjima koje se pred nas kao muslimane, dakle, pitanja koja se pred nas kao muslimane i postavljaju. Ova tribina mi se čini, dakle, da tako kažem, tim zdravljem u zajednici, ona širi tu našu zdravu zajednicu i na koncu ona širi dijalog među nama muslimanima, dakle, zbija naše safove i uređuje naše odnose.
Ja ću za večeras, ako mi dozvolite, kratko dakle kazati nekoliko riječi na temu biti musliman. Nama se naravno nameće ovo pitanje i uvijek nam se iznova čini da o njemu sve znamo. Jako mnogo toga naravno mi kao muslimani koji dakle svoj život provodimo unutar, da tako kažemo, ovog duhovnog našeg islamskog miljea i poznajemo mnoge stvari, ali ja želim da nas podsjetim dakle na nekoliko stvari koje su uvijek važne, uvijek bitne da ih ispred sebe imamo i da o njima razmišljamo, da učvršćujemo naše zajedništvo i da učvršćujemo našu zajednicu. Kao što znate, dakle, pojam musliman nije vezan za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao Božijeg poslanika. Ovaj pojam je vezan za Ibrahima alejhi selam, koji je na koncu, kako to nas Kur'an obavještava, i kazao da je on dakle prvi musliman, jel? Dakle, taj pojam biti musliman, dakle, vezuje se za ovog Allahovog poslanika još davno, dakle, u periodu, međutim, u čemu se, šta je u stvari bit, suština ovog pojma? Dakle, na jednoj strani musliman, a na drugoj strani mušrik. To su dva koncepta u stvari, braćo. Radi se o konceptima, dakle. Biti musliman, onako kako mi znamo, znači biti pripadnik islama, dakle, kako su nas učili naši roditelji, kako su nas učile naše efendije u džamiji, u mektebu, kako smo, dakle, pohađali naše mektebe. Naučili smo u stvari da biti musliman znači pripadati i svijetu islama, pripadati islamu kao takvom. Zbog toga je jako važno u stvari da mi večeras i uvijek imamo u glavi, dakle kod sebe, u našem razumijevanju, da nasuprot riječi musliman stoji riječ mušrik. Da su to dva oprečna koncepta. Zašto ovo govorim? Biti musliman znači biti pokoran Bogu. Prihvatiti Allaha dželešanuhu, stvoritelja, kao gospodara. Prihvatiti ga kao onoga koji je nam udahnuo život, koji nam je odredio put i koji je pred nas, braćo i sestre, postavio određene vrijednosti oko kojih musliman treba da svoj život uskladi i da se ponaša u duhu onoga što, dakle, musliman znači biti. Na drugoj strani, riječ mušrik znači Allahu pripisivati druga. To je ono, da tako kažemo, značenje koje najčešće mi sami sebi objašnjavamo koncept širka. Međutim, radi se o nečemu drugom. Najveći širk, u stvari, ako tako možemo kazati, kreće iz čovjeka, iz nas. On nije koncept koji je izvan nas, a to je kada čovjek sam sebe uzdigne na položaj stvoritelja i kada čovjek sam pokušava odrediti osnovne vrijednosti u životu ljudi, nametnuti ih drugima i pokazati u stvari, odnosno negirati stvoritelja Allaha dželešanu. Najizrazitiji pogled na širk ili na koncepciju širka, onako kako Kur'an o njoj govori, braćo i sestre, u stvari govori kroz Musa alejhiselama i Faraona. Kao što znate, Božji poslanik Musa alejhiselam je poslan da Faraonu i ljudima oko Faraona kaže da postoji Allah dželešanuhu pred kojima ljudi će odgovarati za svoje postupke. I kao što znamo, ta epizoda sa Musa alejhiselama i Faraona kako se je završila.
Faraon je kazao, ja sam vaš gospodar, ja sam vaš vrhovni Bog, ne postoji Bog iznad i izvan mene. Dakle, taj koncept širka je oprečan konceptu s kojeg su dolazili Božji poslanici od Adema do Muhameda alejhisselam. I sada, naravno, šta znači biti musliman? Biti musliman, prije svega, braćo i sestre, znači biti pokoran Allahu, gospodaru svjetova. Biti svjestan da naša egzistencija, da sve što mi vidimo, da sve što je stvoreno, da sve što postoji na ovom svijetu, u stvari svoje ishodište nalazi iz Allahove riječi kun fe kun. Budi i ono biva, kako kaže Kur'an. Allah je naš stvoritelj i samo Allah zaslužuje, naravno, našu pokornost. Ali Allah nije ljude stvorio ih i ostavio ih po strani. U tome i jest, da tako kažemo, suština onoga što znači biti musliman. Musliman znači vjerovati u Allaha dželšanhu i slijediti taj koncept kojeg je Allah dželšanhu preko Božjih poslanika slao ljudima, da ljude pozivaju na pravi put, ono što mi nazivamo siratul mustakim. Ne, bez sumnje, dakle, nema nikakve sumnje da su svi poslanici od Adema do Muhameda alejhisselam pozivali istoj vjeri. I kako Allah dželšanhu u Kur'anu kaže, mi tebi, Muhammede, objavljujemo isto ono što smo objavili i Nuhu, i Musau, i Isau, i svim poslanicima, dakle, to je jedan put, to je put Islama. Biti musliman znači priznati Allaha dželšanhu za gospodara. Biti musliman, braćo i sestre, znači u isto vrijeme slijediti šerijat. Dakle, biti musliman znači kretati se da tako kažemo, u trouglu od 3 tačke koje su za muslimane jako važne. Prva je tačka akidet ili iman. Vjera u Boga. Vjera u Boga. Šta to znači vjerovati u Allaha dželšanhu? Na to pitanje, naravno, svi nastojimo dati sami sebi odgovor. Allah dželšanhu, kako nas je učio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u onoj kratkoj suri na koncu u kojoj Kur'an govori, nije rodio, nije rođen i nikome ravan nije. To je, dakle, naš gospodar koji zaslužuje naše obožavanje i našu pokornost. I Islam se na toj ravni više ne vraća, da tako kažemo, na ovo pitanje. Kada musliman prihvati da je Allah dželšanhu gospodar, on to povjeruje i, dakle, to uzima sebi kao istinu, kao suštu istinu. Ali ono što je važno jeste kako djelovati, kako živjeti Islam, koje su to principi koje Islam uspostavlja, šta je to što Islam od nas zahtijeva, od svakog od nas pojedinca, i šta je to što Islam od nas zahtijeva prema drugim ljudima. Tu je u stvari ona, da tako kažemo, ideja nosilja koja nas nosi, kao muslimane određuje, koja iznutra definiše naše postojanje, koja nas određuje i naspram samih sebe i koja nas određuje naspram drugih ljudi. Šta je to biti musliman u vlastitim očima danas? Šta je nekada bilo, a šta je danas? Vidite, kad o tome govorimo, onda je dobro da se vratimo u prvo vrijeme, da se vratimo u Meku, da se vratimo u poziciju
ili da se vratimo na koncu u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa da vidimo šta znači biti musliman u Meki. Šta to za nas danas znači? Nakon, evo, skoro 15 stoljeća puni, šta znači za nas biti musliman u Meki? Kao što znate, Božji poslanik je počeo pozivati ljude u islam. Počeo ih je pozivati da vjeruju u jednog Boga, Allaha dželešanu. Nasuprot sebe, poslanik je imao cijelu mušičku zajednicu, čvrstu, snažnu, jaku. Božji poslanik nikome nije nudio nikakve privilegije. Božji poslanik nikome nije ponudio nikakvo dobro ovoga svijeta. Božji poslanik nikome nije kazao da mu je život siguran i osiguran. Božji poslanik je jednostavno naredbom Allaha dželešanu svakako ljudima govorio o njima samima. Govorio im je istinu. Postavio je pred ljude osnovno pitanje koje mi, braćo, i dan danas svi sami sebe iznova postavljamo svakog trenutka. A to je pitanje ko smo mi? Pitanje šta mi jedni drugima predstavljamo? Pitanje u što mi vjerujemo? Pitanje šta je istinski naš život? Pitanje šta je smisao našeg života? Pitanje šta je kraj našega života? Pitanje šta je iza ovoga života? To su pitanja koje je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavio zajednici. Mekanska zajednica nije bila sposobna odgovoriti na ta pitanja. Ona nije mogla dati odgovore na ova pitanja. Zato je bilo neophodno, važno, da uz Božju pomoć se ljudima otkrije istina o njima samima. A to je Allah dželešanu intervencijom kroz objavu preko Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, braćo, i kazao u onoj prvoj objavi koja je nama potekla u ovom mjesecu u suri Ikre, kada je kazao u stvari šta je čovjek, šta je on. Kao što kaže Kur'an, to je zakvačak, što bi kazali gruda mesa, što bi kazali prah zemljin, zemljin prah. Eto, to je čovjek. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u Meki promoviše ideju, naravno uz Božje dopuštenje, promoviše ideju čovjeka, smještajući nas na naše pravo prirodno mjesto koje nam je dragi Bog dao stvaranjem. A naše prirodno mjesto, braćo i sestre, jeste mjesto sa kojeg čovjek može ispravno razumjeti sebe, da se ne uzoholi, da kod sebe ne razvije kibur, a kibur i oholost su prvi korak ka širku. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vraća čovjeka, mušrika Meke, vraća ga na put istinskog insanijeta i govori ljudima da je Bog stvorio ljude, da smo mi Benu Bešer ili Beni Adem, kako to dakle objava govori, i da ništa izvan toga drugo nismo. I cijelo vrijeme
objave u Meki, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam govori da smo mi ljudi. Da mi nismo gospodari ovoga svijeta i da mi nismo gospodari vlastitog života. Da sve što imamo, pa i vlastiti život, je u stvari poklon, emanet koji od nas zahtijeva odgovornost naspram Allaha dželle šanuhu. I vidite, naša definicija, dakle, definicija čovjeka je u stvari definisana u onom ajetu u kojem Allah dželle šanuhu kaže vela teziru vaziratun vizre uhra. U stvari to je definicija slobodnog čovjeka. Jer Allah dželle šanuhu hoće da mi budemo slobodni. I kaže nam, niko ničiji terat nositi neće. Svako od vas ljudi, bio kralj, vladar, predsjednik, običan čovjek, direktor, prosjak, svako ima vlastiti teret. Svako ima vlastiti zavežljaj. I svi su ljudi pred Bogom jednako odgovorni naspram tereta kojeg nose. I pazite, biti musliman znači, braćo i sestre, priznati upravo tu odgovornost. Priznati da je Allah gospodar i priznati da pred Allahom dželle šanuhu snosimo odgovornost za svoje postupke. Nema, što bi kazao u islamu, izuzetih klasa. Ljudi su Božja stvorenja i kako Božji poslanik kaže, jednaki su kao zubci u češlju. Potpuno jednaki. Potpuno isti. To znači da je samim ovim, braćo i sestre, naš put određen, jasno određen. I ne postoji, dakle, ništa drugo nego preuzimanje odgovornosti nakon što je Allah dželle šanuhu emanet, kao što Kur'an kaže, ponudio nebesima i zemlji i planinama, pa su one to odbile, a prihvatio čovjek. Dakle, biti musliman s ovog aspekta znači biti odgovoran, odgovorno biće. Sva druga bića koje Allah dželle šanuhu stvorio, kako Kur'an kaže, pokoravaju se dragom Bogu milom ili silom. Oni nemaju izbora. Ali musliman, biti musliman znači imati izbor i imati tu odgovornost. Kad to, braćo, prevedemo sa polja akideta, sa polja vjerovanja u dragog Boga, da nas je Allah učinio slobodnim, da je ispred nas postavio put, ili put dobra, ili onaj drugi put koji mu je suprotan, kako to Kur'an i govori, onda se musliman počinje kretati. U čemu? Kretati se u izvršavanju onih zapovjedi koje je Allah dželle šanuhu stavio pred ljude. Koje su to zapovjedi? Mi u Mektebu još učimo, naravno, da je šehadet prvo očitovanje. Zašto govorimo o šehadetu? Zašto je šehadet u islamu jako važan? Zapamtite, iz šehadeta počinje zajednica muslimana. Šehadet je priprema za ono što će doći na kraju. Kada se očitujemo da smo muslimani, kada kažemo la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, mi smo sebe identificirali. Mi smo pokazali svoju ličnu kartu. I slobodno
kao ljudi koje je Allah stvorio i koji su ga priznali za gospodara, mi drugom svijetu oko nas šaljemo poruku. Šaljemo mu poruku da smo muslimani. I samim time šaljemo mu poruku šta on od nas može očekivati. Šta taj drugi svijet? Taj svijet širka, a kazali smo samo su dva koncepta, koncept imana i koncept širka, koncept islama i koncept širka, koncept muslimana i koncept širka. Mi mu šaljemo vrlo jasnu poruku. Šta on od nas može očekivati? Od nas može očekivati da nećemo pristati na zulum, na tugjan. Musliman ne može pristati na zulum. Musliman ne može pristati da bude rob robova. Musliman može pristati samo na jedan koncept, da je on pokoran dragom Bogu i da negira sva druga neuzubillahi božanstva koja sebe izdaju za to. To je vrlo jasna poruka koju musliman šalje svijetu oko sebe. Nakon što je sebe pomirio u tome, nakon što je sebe našao u tome, on drugima šalje tu poruku. Od mene nemojte očekivati da ću se prikloniti božanstvima u koja vi vjerujete. Lažnim božanstvima. To je musliman. I on to obznanjuje šehadetom ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Šta, braćo, iza ovoga slijedi? Kada je to javno kazao musliman, iza ovoga slijedi jedan drugi korak, a to je postojanost na tom putu. To nije lahak put. Taj put je težak. Jer na ovom dunjaluku je jako puno prepreka na koje musliman nailazi, koje ga očekuju. Taj put nije lahak put. I mi, muslimani, to dobro znamo. Mi živimo kratko, nije naš život dug. Živimo u prosjeku nekih 60, 70 do 80 godina, kako gdje i kako kad. I mi imamo samo ta naša iskustva. Ali isto tako pamtimo. A evo, namaz. Namaz je prva, da tako kažemo, tačka ili prva postaja na tom putu gdje musliman uzima snagu. Bez namaza nema islama. Bez namaza nema muslimana. Kaže poslanik, ko uspostavi namaz, uspostavio je din. Ko poruši namaz, porušio je din. Zašto? Nema snage, ne može se izdržati na ovom svijetu bez molitve, bez namaza. I zato je namaz druga važna odrednica nakon obznanjivanja. Namaz je druga važna odrednica muslimana. Ne može se biti musliman bez namaza. Ne može. Jer se ne može izdržati. Tu je potrebno uzeti smiraj, snagu, uputu od Allaha dželešanu i nastaviti taj put. Vidite, kad je musliman obznanio da je musliman, ono što je jako važno, neki to nazivaju ummet, neki to nazivaju džemat, neki to nazivaju hilafet, kako god to nazvali. Nema muslimana bez života u zajednici. Individualno on može biti musliman, kao pojedinac. Ali islam hoće zajednicu, hoće džemat. I zato ovdje kad govorimo, zapamtite, kad govorimo o biti musliman u Meki i biti musliman u Medini, samo je jedna razdjelnica između ovog dvoga. Biti musliman u Meki je značilo biti musliman na individualnoj ravni, bez unutarnje snage, bez udruživanja.
I taj period, dakle, Mekke, muslimani su na neki način, kažemo, prešli. Međutim, želimo ovdje postaviti to kao problem. Može li se Meka ponoviti? Može li se Meka ponoviti? Može li se period Meke ponoviti u našim životima? Možemo li mi u ovom stoljeću, 15. stoljeću po hidži, naći sebe u poziciji da živimo u vrijeme Meke? Braćo, mnoge naše zajednice, nismo ni svjesni u stvari, mnoge naše zajednice žive u mekanskom periodu. Ako hoćemo danas govoriti o svijetu Islama, mi u stvari imamo svijet Islama i danas podijeljen na Meku i Medinu. Jako je važno, čini mi se, da ovo primijetimo. Zašto ovo govorim? Govorim iz jednog razloga što biti musliman u Meki i biti musliman u Medini nije isto. Postoje razlike. Postoje znatne razlike. Ja ne kažem da muslimani u Bosni žive u periodu Meke, ne kažem. Iako smo vrlo, da tako kažemo, bliski tom periodu. Možda smo netom izašli iz tog nekog perioda Meke. Zašto ovo govorim? Zato što je Medina značila potpunu zajednicu, integrisanu zajednicu, ljude posvećene zajednici, ljude posvećene zajedničkim ciljevima. Zato što je u Medini se nije mogao trpiti nikakav individualizam. U Medini je nastajalo društvo. Društvo sa vrlo preciziranim odgovornostima koje su preuzete. U Meki je bilo individualizma. U Meki je bilo muslimana koji su dolazili kod poslanika svaki dan i onih koji nisu. One koje je poslanik poslao daleko u Abesiniju, pa su i tamo živjeli kao neki izdvojeni džemat. Ali u Medini toga nije bilo. Šta je naš cilj? Je li naš cilj Meka ili Medina? Kojem cilju mi želimo ići? Naš cilj mora biti Medina, ne Meka. A to znači da naš džemat, muslimanski džemat u Bosni, mora, braćo i sestre, biti integrisan džemat. Integrisan. Po svim pitanjima. Zašto? Vidite, kada je nastao u Medini džemat, zajednica muslimana, ona je apsolutno istog trenutka bila ugrožena. Ona je individualno, su muslimani u Meki bili proganjani, ugrožavani i tako dalje, ali nikad na njih nije dignuta vojska. Nikad. Tek kad su postali snažan džemat, na njih su mušici Meke digli vojsku. To je jako važno da primijetimo. Što će reći? Kada god imate oformljen džemat, jak džemat, snažan džemat, očekujte i neprijatelja tog džemata. I to je tako. Medina to jasno pokazuje. Sve slabosti koje ima džemat u sebi, koje ispolji, nejedinstvo. I ovdje dolazimo na ono čemu smo započeli, na Bedr. Kada imate jedinstvo u džematu, onda imate Bedr, pobjedu. Možete se lako oduprijeti. Svakom nasrtaju svana. Zašto? Zato što je zdrava zajednica iznutra. Zdrava. Nije podvojena. Nema više glasova u istoj zajednici.
kada Uhud nam pokazuje jednu drugu sliku. Uhud. Kada su drugi puta mušici Mekke zaprijetili zajednici u Medini, nisu muslimani mogli. Poslanik je poslušao. Poslanik je, vidite, postupio na taj način, je u stvari htio da poslanik poduči muslimane. Nije Uhud samo pitanje jedne epizode, jedne, što bi kazao, jedne odbrambene bitke. Uhud je, braćo i sestre, pedagogija muslimanima. Odgoj zajednice. Vidite, mlađi muslimani u Medini kažu poslaniku: mi smo sada snažni, jaki, mi trebamo izaći izvan Medine pa dočekati mušike. Poslanik savjetuje i kaže: trebamo ostati u Medini. Ali se poslanik, vidite, priklonio većini i kad ona nije u pravu. Pogledajte. Znao je poslanik, ali se joj priklonio. Kazao: u redu. Izaći. Na Uhudu se dogodilo to što se dogodio se poraz. Dakle, to je bio poraz muslimana. To je u stvari nama ovdje u Bosni govori da biti musliman, braćo i sestre, podrazumijeva veliku odgovornost kada obznanimo svijetu da smo muslimani. Mi kada kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, kada mi krenemo se kretati na tom putu koji je Allah dželešanohu trasirao, siratul mustakim, kako on kaže, pravi put. Kada to sve prihvatimo, namaz, kada prihvatimo naš post, kada prihvatimo naš zekat, kada prihvatimo naš hadž, kada prihvatimo naređivanje dobra, što smo mi zaboravili apsolutno individualno, potpuno isključili sebi i svog islama i svog imana, da ljude pozivamo dobru na svakom koraku i da ih odvraćamo od zla, tada smo mi u stvari, braćo i sestre, ta prava zajednica i tada smo pravi muslimani. Vidite, ako muslimani sebe mogu u svojim očima definisati na ovaj način i kazati da se oni kreću u ovom zadatom okviru kojeg je zacrtao Allah dželešanohu preko poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kako muslimani posmatraju svijet izvan sebe? Jesu to za njih neprijatelji? Da li svijet van svijeta islama je za muslimana neprijateljski svijet? Mi možemo očekivati nasrtaje, ali u našim očima taj svijet za nas nije neprijateljski i ne smije biti. Zašto? Zato što je tu naša šansa. Poslanik je sa tom malom skupinom, nije ona bila velika ni u Medini, vjerujte, to je u Medini bilo 10.000, ako je bilo i toliko u početku. Možda i u najboljim, kasnije kažu na kraju poslaničke, da tako kažemo, misije, taj broj narastao na 100.000. Ali vidite, poslanik ulazi u mušičku Meku, vraća se i tamo, dakle, od te mušičke Meke on, dakle, u njoj vidi šansu. Poziva ljude. On ljude ne etiketira. On od ljudi, ti koji nisu muslimani, ne pravi od njih sebi neprijatelja. On od njih pokušava dobiti prijatelja. I poslanik, braćo i sestre, to je naš uzor. Ne postoji Božje biće koje je dragi Bog stvorio, udahnuo u njega od svoga ruha, dao mu razum. Ne postoji biće koje je za muslimana kao takvo stvoreno da je neprijatelj. Naprotiv, to je velika naša šansa. Da ljude pozovemo u islam. Da ljudima, kao što kaže Kur'an, vekulu lin nasi husna, govorite ljudima lijepe riječi. Lijepo komunicirajte sa ljudima. Bio musliman, bio kršćanin,
bio Jevrej, bio mušrik, mi sa njima moramo lijepo komunicirati. Naravno, njihovog šera se moramo čuvati, moramo biti oprezni, da ne ugrože naš život, da ne ugrože sve one naše vrijednosti. Ali oni nama nisu neprijatelji i ne smiju biti. I mi ih moramo stalno posjećati, što kaže Kur'an: "Veđadilhum billeti hi ahsen." Sa njima raspravljajte na lijep način. Vidite, to znači nositi svjetlo Islama u sebi. Dakle, da mi druge vidimo kao šansu, kao našu šansu, da ih pozovemo u Islam. I druga stvar, i s ovim neću oduljiti, kako drugi danas gledaju na nas kao muslimane? Ovo nije nevažno pitanje. Ovo je možda danas za nas kao muslimane jako važno i suštinsko pitanje. Kako danas drugi gledaju na nas? Prvo da krenemo kako su na nas gledali u početku Islama. U srednjem vijeku. U srednjem vijeku su na muslimane gledali kao nekoga ko je okupirao, kako oni kažu, Isusov grob i koga treba eliminisati. Tako su gledali na nas. Kao na veliku prijetnju. Kako su na nas gledali u 19. stoljeću? U 19. stoljeću su na nas gledali kao na neke zaostale istočnjake. Kako danas gledaju na nas? I danas na nas gledaju kao teroriste, jel tako? Da ugrožavamo njihov svijet. Zašto se tako gleda na muslimane? Ovih dana sam čitao jednu knjigu, nju je priredio sekretar Islamske konferencije Ihsan Oglu. I u jednom radu jedan zapadni teoretičar je kazao ovo: zbog čega je svijet Islama prijetnjan zapadu? Mi znamo kakvi smo kao muslimani. Izdijeljeni, dosta slabi, nejedinstveni po mnogim pitanjima. Mnoga pitanja kod nas nisu ni na tapetu da se uređuju. Kazao je ovo: nije opasnost u muslimanima. Muslimani ne predstavljaju nikakvu opasnost svijetu. Opasnost je u ideji Islama. Zašto? Zato što se oko ideje Islama najlakše, i oni kažu, on kaže, komunizam je šala naspram Islama. Zašto? Zato što se oko Islama sva sirotinja ovoga svijeta, oko te ideje Islama, kako on kaže, svi slabiji, potlačeni, siromašni, obespravljeni na ovom svijetu, mako oni bili oni Arapi, bili oni Kinezi, bili kogod da je, Južnoafrikanci, mogu okupiti, jer u stvari ideja Islama pruža nadu. Pruža nadu da će oni koji su potlačeni i oni koji su robovi jednog dana biti oslobođeni. Onako kako ih je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oslobodio od stega Mekke i širka, mekanskog širka. U tome, kao što on kaže, Islam izazov naspram svijeta bogatih, naspram svijeta oholih, naspram svijeta koji želi potlačiti i držati potlačene druge. A muslimani, ovako kakvi jesu danas, kaže, ne predstavljaju nikakvu prijetnju. Zbog toga je ideja Islama, dakle, kako on kaže, po njima opasna. U ovome može biti istine, dakle, u ovome može biti istine da je tako. Međutim, šta ja želim kazati? Biti musliman znači upravo odagnati prijetnju i pokazati svijetu
da mi nismo, ili da musliman nije nikakva prijetnja svijetu, nego naprotiv, da je musliman onaj koji donosi radosnu vijest. Jer, zapamtite, Božji poslanik je imao dvije odlike. Jedna je bila Bešir, a druga je bila Nevir. Bešir je bio onaj koji je donosio ljudima radosnu vijest. Da ljude oslobodi od stega, kufra. Ali isto, i ovo je sad za nas važno, isto da nas posjeti kao muslimane, da nas opomene, da bude opomena na tom putu. I zbog toga bi muslimani trebali, braćo, ispravno pojmiti islam. I biti musliman, dakle, po meni znači dvije stvari. One iste stvari koje Kur'an tako naglašava da skoro ne postoji stranica kur'anska gdje to ne izbija na površinu, gdje to nije stalno pred našim očima. Stalno govori Kur'an o dvije stvari, da tako kažem, o dva pojma koja bi trebali ispravno razumjeti. A to je vjerovati i činiti dobro. Vjerovati i činiti dobro. Mnogi ljudi, i to stalno naglašavam, misle da činiti dobro je nešto veliko, neka velika poteškoća. Dobro je, kao što je poslanik to, da tako kažemo, definirao u onom poznatom hadisu kada je govorio o sadaci, o dobročinstvu. Kako kaže, to sada se ovdje nalazimo i sada ovdje pokazujemo svoje lice kao muslimani. I to je ono što je suština islama. Kaže poslanik, osmijeh u lice tvoga brata jeste sadaka. Dakle, odatle ćemo krenuti. Ako prihvatimo drugog kao svog brata, kao Božje stvorenje, i ako čuvamo njegov hak koliko čuvamo i svoj hak, ako zaštitimo njegovo pravo onoliko kao što zaštitimo i naše pravo, i ako razumijemo ispravno la ikrahe fid din, ako ispravno razumijemo da nema prisiljavanja u vjeru, ako ispravno razumijemo da da svaki čovjek kojega je Bog stvorio mora ostati slobodan i od islama, ukoliko ga ne želi prihvatiti dobrovoljno, braćo i sestre, tad mi u stvari postupamo u skladu sa onima što znači biti musliman. Zašto ovo govorim? Musliman ne može biti tegoba drugom čovjeku. Pravi musliman je onaj koji je radost drugom čovjeku, makar to bio i nemusliman. Mora mu biti radost i mora čuvati njegovo pravo. I moramo preuzeti tu obavezu kao muslimani. Zbog toga u ovim danima mjeseca Ramazana, dakle, mi kao zajednica počeli smo od toga šta znači biti zdrava zajednica. Zdrava zajednica ćemo biti samo onda ukoliko ispravno razumijemo ono s čime je došao Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Drugog puta nema. Božji poslanik se samo branio. I ovo je možda razdjelnica ovih nekoliko, da tako kažemo, desetina godina. Ja mislim da je razdjelnica u islamskom svijetu i razdjelnica kod nas muslimana. Moramo razumjeti da nema života muslimanu izvan zajednice. A da zajednica mora biti zdrava i jaka. Ne može biti podijeljena. Zajednica sebi ne smije dozvoliti luksuz da bude poražena. Ne smijemo biti poraženi. Mi ovdje gdje živimo,
ne možemo sebi dozvoliti poraz. Zato je jako važno, džemat je jako važan i zato plediram kod nas da razumijemo 3 stvari. Ispravno vjerovanje u Boga, ispravan put koji se zove Islam i ispravan život u zajednici koji se zove džemat. Čuvati džemat, čuvati njegovo jedinstvo. Ako to uspijemo, mi ćemo biti dobri muslimani. Bićemo muslimani. Ako bilo koji od ovih stubova, braćo, skršimo, mi ćemo u stvari skršiti islam. Islama neće biti. Može biti individualno, kao što ga ima možda i u Švedskoj, kao što ga možda ima i Norveškoj, kao što ga možda ima u bilo kojoj drugoj zemlji. Ali mi ovdje, ovaj prostor ovdje je u isto vrijeme, mi to moramo znati, i Darul Islam. Bosna je Darul Islam. Ona je to od onda kako je Fatih ušao ovdje. I mi ne možemo izdati to. Mi to moramo sačuvati. A to ćemo sačuvati ako budemo ova 3 stuba čuvali. Braćo, pozivam vas da pomognemo jedni drugima. Ovaj život na ovoj zemlji nije lahak. Prolazimo kroz različita iskušenja. Nekada teret lakše nosimo, nekada teret teže nosimo, ali nek brat priskoči bratu muslimanu. Nek mu pomogne da ovaj teret, ako Bog da, zajedno iznesemo i predamo budućim generacijama. Hvala vam na pažnji. Znam da sam vam uzeo puno vremena, neka vas Allah dželšanuhu nagradi. Čuvajte svoj iman i budite braća u islamu. Salam alejkum.